Ki khubor ka Batesi TV. Pindon kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka Officer District Sports Officer Southwest Khasi Hills District lapin kutno ikelimpung ile kai blatim kum ka Subroto Cup Inter-School Football Tournament aracar arpusan kablalong Hamadan Artificial Turf Southwest Khasi Hills District hagabalasa khilang the Additional Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District uba FB Basan usamla Chester Pauling do we ni kirang ile kai ubla paw hagajalla bakri India u District Sports Officer ka Southwest Khasi Hills District ba di singkon bat kiwe Haba pai ka jingya khun hagakadan under 17 jungishin rang ka Holy Rights Emily Memorial Higher Secondary School kalayo ra ka nam job da ka pinlim no ka rang thong Christian Higher Secondary School rang thong da sagol lakaway hagakadan under 15 Little Star Higher Secondary School Mokarwat ka pinlim no ka Tililang Secondary School Nongba Marshallong da lagol lanon Hagakadan under 17 Jongikin Thai ka Jakaram Presbyterian Higher Secondary School Klapin Lim no ekarang Thong Christian Higher Secondary School dekajing issued tiebreaker. Mengilakan mutasi division menta kenika final juga Subroto Cup juga district ini di Indonesia parnai kublai di Barokoi di belawan division menta bat itenak ba kesiliakai kapten kartu berang sudah mentan bat iso komen sibol bandio bandio dekat menta besi agak di kejit perwaiso ya kedi competition
aban ship mujur yepikai kecilikai belum saya kebijakan bagi kena samla lagi kena kibadam apo kan yosnem kasan snem berputa ila shibata bakila shibata shibhamba itu na kecilikai jadi te hor kecilikai dan kita menjawab badan ru kita mula mempunyai ketong reng kini belum kaya kebenaran sim ya ke district Berawai kaya kajing por bershimata ke sports menyedot mata kenu kajing kai kepala banai ya kalawai na kata kita jadi berita kita ke district jadi Berawai ni dengan publik kerpan kata mi kita di dongjok jom kini di school di bala job mata kasmi kajing kita kedua juga kampus tahni hari kan kita ke dulu bagi dalam apa kasih double bagi ni apa bagi la perwara yang kami ko puram manta ke district jini और ini semua dalam competition dan ni kecil ni kata hamlong kalau ham nomor kibul di tim nak keleng ke district juga setiap jini diwan bagi kon besar banyo yang tak enam lalu dan kunjuru banyo bagi jaga support national level. Dia kata-kata di dalam ya kacing terus hitam di company, kacing praktis company mana kasih, bab ujuru kacing air dan mensir company nampak ketika sport, lagi ketika jilakan football ke sini. Ni keturu kunjur ya kini ke school, ya ki coach, kunjur kini pak ki benar ni, bah kita mensir ya ki coach, apa ki semata kini ki jilakan per berkunjur, kita ye Kristian ki khatam aga lagi lainnya atau ke state level. Tiada kali sana ada ke Pradesh Upper begini. Ibu singkran begini upper. Nak berita kini kihat balik begini. Cuman yo yang kata ke prize bertrofi dia dah cincap jadi tentang kesini. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.